Ruslar Харьков viloyatidagi G'usarevka ko'yi jivarında abadan ateş açıp hujumga keçdi. Ama Ukraina harbiylari ularga munosib qarshilik ko'rsatgan so'ng chekildi. Bosh shtabda bildirganlarine ko'ra, ishg'olchilar Харьков shimolida Udy ko'yi yanında urush vasitasining istihbarat kechirmaga tirishganda muvaffaqiyatga uchramadi. Ukraina askarlari Bakhmut janubida butun dushman hujumlarini urib qaytardi. Yangidan hujum etmek uchun Rus ordusi qo'shma kuchlarini temin etilmek gerek. Bunun için rashistlar ishg'ol etilgan Ukrain topraqlarining sakinlarini mecburen jangga jalb etdi. Rossiya tamir xalqlarining temsilchilari Rus komandaligi ularga Kerchekdan nasl yanaşqanini anglab boshladi. У зв'язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов'янських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України. Rus istilacıları Kramatorsk merkezine hücum etdi. Fevkalade vaziyetler boyunca devlet hizmetinde haber etkenlerine göre en azından bir insan helak oldu da 4 kişi yaralandı. Malum olğanı gibi Ruslar şehirine uçak raketalarının hücum etdi. Raketalar urgan binalarda yangın alevlendi. Çok katlı binalardan birinde 3 kvartira yandı. Kurtarıcılar yangınlarını söndürüp insanlarga yardım etti. İşgalciler kun devamında Kramatorsk'na 2 kere bombaladı. Sabah istilacılar şehirine reaktiv sistemalarının hücum etti. Kramatorsk yol başçısı Alexander Goncharenko Rus raketaları şehirinin işhanelerini urganını bildirdi. Yanında yerleşken Slavyansk şehri de bugün hücum etildi. Anda şahsi evler zarar gördü. Birçok yaralı var. Viraneler altında insanlar kalmakta. На жаль, Слов'янськ знову обстріляли, 4 вибухи, багато домівок пошкоджено, люди в завалі, є 300. На щастя, поки що без жертв. Уточнюємо інформацію, тримаємось, ми разом, бережіть себе. Odessa viloyatida kutlevi raketa hujumi natijasida 6 inson zarar ko'rdi. Ularning arasida bir bola. Gece dushman Qora dengiz akvatoriyasidan Kalibr adli 7 qanotli raketani uchirdi. Dushmanning havo hujumiga qarshi Ukraina mudofaa sistemasi bir raketani urib tushirdi. Diğer 6 raketa ko'yga urdi. Постраждало 6 людей, серед них одна дитина. Зруйновані будинки, пошкоджені будівлі, автомашини, влучання в палац культури та у школу. Ворог продовжує бити саме по мирним мешканцям. İşgalciler Mykolaiv viloyatini to'xtamadan hücum etdi. Sabah Mykolaiv rayonundan birinde şahsi sektorning mesken evlerini ateş açıp qayd etildi. Evler zarar ko'rdi. Kherson viloyatining singirdash olgan territorial birleşmelerde de raketa hücumlari qayd etildi. Tek kechkin kun içinde işgalciler Mykolaiv viloyatining 29 sakinini yaraladı. Viloyat yol başçısı Vitaliy Kim ko'ylar ve şehirlerini hücum etmege yardım etkenlerini meydanga chiqargan insonlarga $100 bermege va'da etdi. İşgalciler sözde Qrim ko'pri etrafında qiymilda boshladi. Ukraina harbiy dengiz quvvatlari dushman floti Kerech bo'g'azida faollashganini qayd etdi. Anda rashistlar faol shaklda Rossiyani ishg'ol etilgan Qrimni bog'lamoq uchun etilmesi boyunca talimler keçiri. Bu ko'pir yardımının Ruslar harbiy texnikani cebenin o'g'dagi pozitsiyalarına to'xtamadan taşımakta. Bunun için Qrim ko'piri Ukraina ordusi uchun harbiy nishon ola. Buni da Ukraina mudofaa nazirliginde anglatgan ediler. Bunun beraber harbiy dengiz quvvatlarida qayd etganlarine ko'ra, Azaq denizinde 6 dushman gemisi ve kateri qarabullay. Qora dengizda ise kalibr qanotli raketalarning temin etilgan 3 gemi buluna. Evvelsi birçok Rus gemisinin Aqyerdan Novorossiysk şehrine avuşması hakkında haber etildi. Це може бути як
відведення корабельного складу якомога далі у ракетобезпечні ділянки, де вони не можуть бути уражені нашими засобами ураження. А так може бути свідчити про те, що вони намагаються переформатувати для того, щоб скомпонувати якийсь інший маневр в морі. Тому ми за ними пильнуємо, спостерігаємо. Азамат Эюпов Рус mahkeme системасының невбетеке құрбаны. Русияның Жөнеберби mahkemesi 59 yaşında olған Қырым татарына 17 yıllık hapis жазасына белгіледі. Işgalciler Эюповны Hizbut Tahrir teşkilatına alakası бар деп терроризмді қабатлады. Deliller arasında tek gizli şahatlarının tanıklığı ve 2017 senesi FSB xadimleri yadavlarının agentleri tarafından yapılған ses yazısı. Anda birkaç erkek dini siyasi mevzularını muzakere etti. Himaye tarafı ve Эюпов OZD FSB tarafından yazılған konuşmada iştirak etmegenini, anda ise onun sesi olmağanını kaydetti. Himaye tarafı işgalciler tarafından yazılған ses kimge ait olğanını belgilep oldu. O kişi hatta mahkemeye kelip yazıda onun sesi olğanını tasdiqladı. Ama işgalciler mahkemesi bugün kozogunu almadı. Абсолютно убежден, что и ФСБ знает, кто на самом деле был на этих записях. И суд прекрасно это понимал, кто был на этих записях. Вот. Но сегодня, плюнув на просто справедливость, на закон и на то, что представила защита в сегодняшнем судебном заседании, еще раз это государство показало о том, что и плевать абсолютно на все законы. И они готовы осудить любого человека, на которого укажут сегодня спецслужбы. Азамат Эюпов кечкен сene fevral ayında Karasu Bazar şehrinde tutuldu. Yakalanmazdan evvel o kurucu olarak çalışaydı. Onun 4 kızı var. Biri balılıktan sakattır, daimi bakılga muhtaç. Sizoda bulunğanı vakit Эюпов 4 kere insult geçirdi. Doğmuşları ve himaye tarafından sözlerine göre işgalciler Эюпов'tan onun cemaat pozitsiyası için intikam aldı. Еще будучи юным, вся его жизнь состояла из вечной борьбы. Вначале он боролся за родину свою, боролся за то, чтобы вернуться и жить на ней. В 1987 году он выезжал на Красную площадь с плакатами, требовал возвращения в Крым. Это также повторилось в 2019 году, когда он вышел на Красную площадь с плакатом, где было написано, что наши дети не террористы. Поэтому я считаю, что мой отец — это не просто человек, а человек с большой буквы. Посвятил себя, всего в себя, своему народу, своей религии. Все вот эти вот преступления, все эти преследования начались в 2014 году в отношении крымских татар. Мы против всего этого. У нас никогда в Крыму террористов не было. Нет и не будет. Қырым işgalinin 8 yılı devamında 100'den ziyade Қырым tatarına Hizbut Tahrir teşkilatına alakası var деп terrorizmді қабатладылар. Onlarca tutulған Қырымlı dini ve siyasi mevzularının muzakere etilmesi için 20 yılға kadar hapsке taşlandı. İlk tutulganlar endi 7 yıldan beri Rus hapishanelerinde tutulmakta. Yakalanganlarının bir kısmı Rus sizolarında bulunup mahkeme kararını beklemekte. Қырымның işgalciler mahkemeleri Sankidersin kutlevi mayınlaну sebebinden tahliye etilmege mecbur oldu. Bunun hakkında beyanatlar Rus mahkemelerinin çoğusuna yollanılgan. İşgalciler oturuşlarını toxtatıp bütün insanlarını mahkemeden çıkardı. Raşistler bu fevral ayından başlap mayınlaну hakkında kutlevi beyanatlarının 7. dalgası olganına şikayet etti. İlk seferler mahkemelerde Sankidersin patlayıcı maddeler koyulması hakkında haberlerini fevral'dan 4'ünde aprel'nin 14 ve 20'sinde bildirdiler. Şimdi herkes Birleşken Milletlerge tülükesiz buğday koridoru hakkında anlaşma tüzülmesi için kelişmelerinin berilmesine uğraşa. Ukrayna halkı deputatı Rustem Umerov Ruslar Kırşavga algan buğdayının Ukrayn deniz limanlarından dünya bazarlarına deniz yolunun ihraç etilmesinin bağlı mesele çözülmesi boyunca Türkiye'deki müzakerelerinin tafsilatlarını tarif etti. 4 taraflı kuruşuv geçken çarşamba günü geçirildi.
Bunun neticesinde Ukrayna, Birleşken Milletler, Türkiye ve Rusya temsilcileri Birleşken Milletler'nin himayesi altında ortak koordinasiya merkezini teşkil etmeye anlaştı. Обговорювалося технічне питання, по якому маршруту, по якому коридору вони будуть проходити, де будуть завантажуватись, де відвантажуватись, що будемо робити, коли щось трапиться з судами. Зараз всі працюють над тим, щоб ці умовні домовленості передати Організації Об'єднаних Націй, щоб вона в змозі була зробити договір, представити всім сторонам і потім вже підписувати.